ya Wright Jack Benoni mu karirimbo kiswe Mori kwa byo bashatse kuba ngo Jasmine Flower, akarabo ka Jasmine, akarabo kamenyekanye mu gihugu cy'Ubushinwa mu kinyejana cya 18 mu myaka 300 yahise. Right, reka dutangire. Karavuga ngo yatangiye agira ati mbega akarabo keza ka Jasmine, ati karahumura ni keza karanejeje cyane, karahumura ni keza karera kandi buri wese yagashima. Ati reka nkuterure mukure hasi mujyanire, muterure mukure hasi mujyanire umuntu nasize mu rugo. Yes, yewe karabo ka Jasmine, oh yewe karabo ka Jasmine. Yuko yuri Jack Benoni muri akarimbo kise Mori kwa kiswe Mori kwa karabo ka Jasmine. Aravuga ati mbega karabo keza ka Jasmine, mbega karabo keza ka Jasmine, ati mbega karabo keza ka Jasmine, mbega karabo keza ka Jasmine, karahumura ni keza cyane kandi karanejeje. Ati fen fang meli man dia, ati karahumura kandi karanejeje. Yo shang yo bai jeje kwai jango la jian ni xia karahumura karanejeje kandi karashimishije. Reka ntuterure wakarabo we kujyanira umuntu wundi nasize mu rugo. Ibyo nahoze mvuga mu China. Wo ayine ndabakunda cyatenjanya, ndabakunda cyane. Tuzongera duhure ikindi gihe. Jack Benoni abaresha kujya duhura ubutaha kwa turi kumwe muri yitwa Mori kwa ivuga ngo akarabo